Bakhutjhwe ngebheyili yamakhulu amahlanu wamaranda umuntu ngamunye abakhweli beembhesi zakwa-Putco ekuthiwa batjho batholakele namathikithi womgwiunyati eendaweni zakwa-Ndebele eMpumalanga. Abasolwa bavele ekhotho kamarhastrada weTlhagwini yePitori. Ngokutjho kwabanye ebavotshiwe babotshwe ngebhesini iGostina ngelesini iveke epheleleko. Bathi ibhesi ithena isuke emlodo nabafika kwenye ama-toll gate bafumana abahloli bamathikithi namapholisa abajamele. Bathi amapholisa nabahlula khange ahlola amathikithi walaba ebebangakenya ibhesi bayabunqopha kibo bebalilwa zinsimbi. Kanti umjameli wabakhweli uMasipala weThemzile uthi banomraro ngendaba yokuthenda amathikithi. Ithikithi laka-Putco kwanje litholakala kabuhlungu. Nawusebhokonodu umuntu usuke ebhokonodu ukhwele uyokuthenga ithikithi ekwaga ema-ofisini. Nawusehemboko umuntu ukhwele uye enumber 2 eForway uyokuthenga ithikithi lapho laka-Putco. So abantu bayibone kwindlela elula nakuvela umuntu othi uthengisa ithikithi ngoba nabo abanalwazi bakhona ukuthenga ithikithi ebangazi ukuthi fake or original. Uthi bekungabangcono ukube kusebenza ihlelo le-tax system. Kuhle thina isibawo esisibawa ku-Putco akalethe i-tax system. Bakwa-Putco bathi bathonyekile ngamathikithi omgwiunyati kanti kunamaphenya aragako. Sike sathumela ithimba lethu lama-inspector ukuthi malisondele emabhasini liyobona na ukuthi bangakanani abantu abasebenzisa amathikithi angekho semthethweni. Kuthe mabaya batholakala ukuthi bahlangabezana nodlame kuba passenger bangafuni ukuthi bahlolwe. Sasesibiza ke amaphoyisa ukuthi asilekelele bangena kulelo bus bathola cishe 21 yabantu abanganamathikiti asemthethweni. Baboshiwe ke labo bantu labo bavela ngeviki elidlule enkantolo yasePretoria North Magistrates Court. Uqulu uthi isiqhema sabo sihlolako sinikele indlela zokubona ithikithi lomgwiunyati kunye nelamambala. Uveze nokuthi esahlakalweni esihlukile kwizolo bafumana amanye amathikithi omgwiunyati ama-55 abiza imali engange-60,000 rand. Urage wathi eendaweni zakwa-Ndebele bahlele bona umnyaka lo ikhampani le yethula ihlelo elitsha lokukhwela ibhesi ngamakarada ukuqeda izehlakalo ezifana nalezi. Thiwa namhlanje uthatshulula ababili ngebheyili kanti abahlanu bekuvela kusasa babuyisela esitokisini. Ngingufilmon Sikhosana, eendabeni ze-SABC eAuckland Park eJohannesburg.